Racelis family, Rodriguez family, Romeo and Adelaida Sibal, Jean Galang and family, Raul Kabigting and family, Pacho Motor Parts, Jesus Balingit, Agnes Malyari. Paraking Aldo Kiabayta ng Lea Calagwas, Javier Cayabyab, Med Story, Bettina Aquino. Paraking kapagnasan ng Josepina Rica Fort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Joan Santos, Erwin Katakutan and family, Eileen Katakutan and family, Edith Enyo Toyoshida, Ronnie Punsalan, Basilio family, Tan family, Cayago family, Sigua family, Enriquez and Tanhueco family, Che Aler, Raymond Arcilla and family, Joel Hueng Colin Aiden Coronel, Ed N. Luparas, Eduardo Granda and family, Chris and Leia Jacobi, Risa Leyan and Aldrin Granda, Olive Mercado and family, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Aurora Dungka and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Gabriel Angeli Lopez, Ian Allen Constantino, Dario Abawag, Manolo and Perlita Lopez and family, Joan Marty and Maribeth Lopez and family, Maria Nazareth Lopez, Erlinda Gandola, Kelby Gandola, Kerson Gandola, Luz Pineda, Josie Carrion, Mercedes Tabual, Rose Ann Supan, John Pilbert Supan, Angel Carreon, Enriquez Santanueco family, Rogie Enriquez, Raymond Arcilla, Angela Portesa, Mason Nido and family, Myla Malonzo and family. Paraking malawang kapaldanan dari Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Ronald Parudi, Glenda Cerdeñola, Gloria Dirit Capuno, Josen Ian Paul Mangiliman, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Reynaldo De Jesus, Mary Jean Pacho. Pangadita na puting haladwa dari Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicita Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Arlene Bunyag, Erwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Gabriel Coronel, Rufino Santos, Anastasia, and Loretta Macabali, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Eliza Ortez, Ignacio Giao, Ernesto Aurea Punzalan, Edita Punzalan, Brigido Cortez Sr., Paciencia Alfonso, Danilo Gutierrez, Angel and Ines Tanhueco, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Wainer Nepomuceno, Bioli Cruz, Arnel Maninang, Efren Enriquez, Francisco and Modesta Granda, Rodolfo Garcia, Dali Alagues, Prince Serrano, Laurentino Navarro Sr., Juana Navarro, Glicerio Navarro, Nerissa Sikat, Ferdinand Sikat, Elena Manyalak, Diosdado and Clara Tanhueco, Efren Enriquez, at ding magdang kaladwa ang mga kailangan kimpakaluluning Ginoo.
Ing magmisatamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipa po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ginoo ikang memili, King Birhen Maria, ban maging indu ning anak mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang parangalaning rosaryo ning ng indu mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikang linilong kang Maria, king pamangaglina kang Jesus, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, pagkalugmuking kaya kang balayan, ing manatiling kalusugan, akaisipan na katawan. Kamben ring panalangin ning Nuan a Birhen ning Fatima, ban sumaup at mantabe kaya kami karing kalungkutan ni aniting biye. Miras na kay mansana king alananggang tula ning tutuking biye. Itiyaduan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikong sablang pagano keti, makitakot king Diyos. Kaya katamo mi babal iting balita ning kaligtasan. Uling ding tao Jerusalem, ampong ding karelang mamuntukan, era balu kingya ing talapagligtas, ni era la atalastas, ding amano daring propeta, ang mababasa king balang Aldo Sabat. Makanyan man, ila mismo ring meka patutu, king ula ring propeta, king kapamilatan, ning pakamate rakang Jesus. Bistaman elamenakit na numang matulid para isaldakde keya ing atul a kamatayan. Inyawad ng kang Pilato ing ipapatene. Kay batdang atuparan ing sablang inulara ring kasulatan tungkol kang Jesus. Kildas de king krus at binilire king metong akot-kutan. Dapat pepasubyaneng miyening Diyos at emo minsan ay aldo, nune maralas pepakiya karetang keyabe-yabe ng linibot manibat Galilea angga Jerusalem. Ilang ini ring kayang pekasaksi kareng memalen ng Israel at ngeni at ikeketi bang iyatad mi kaya kayo ing mayap a balita, itang pengako ng daptan ning Diyos, kareng kekatang pipumpunan. Ngeni, ti parana na kekatamong meging palipina, king kapamilatan ning pamasubli ng mebye kang Jesus.
antimo ing makasulat king katuang dalit. Ika anak daka, kingaldo ay ti, meging igpa muko. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Anak daka igpamo ko, manibat ngeni. Anak daka, igpamo ko, manibat ngini. King siya na bundok kong banal, ingari sarili kong sidya, karin ke liklok. Nga na naman ingaring pinili na, kakong yapse, utos ning Ginoo. Inampunda ka, King Aldoyti. Igpamo ko, manibat ngeni. Anak daka, igpamo ko, manibat ngini. Manyawad ka at tibiye ko, sablang bansa, man ama na mo, pati na ring sikoti ning yato, iyabe mo langan king bandi mo. Kambening sentrong bakal, kaya kalang pamaluan, at kaya kalang pamahalan, anting kuran. Anak daka, igpamo ko, manibat ngini. Inyay kong ari, magpakabiyasa kayo, mingat ko ngang pamuntok ning yato. Ing ginusuyuan niya't pitakutan, tumula kayo at manigalgal. Anak na kaya kayo yang sayuan. Anak daka, igpamo ko, manibat ngini. Parangalan tayo po, ing maya pabalita. Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan at mibangon iba't king kamatayan. Bayo yalungub king keyang ligaya. Ginoo manatili akya kayo. At keka, antimurin. Pamamasa king maya pabalita, at pangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus, karing kayang alagad, eko sukat mababalisa. Maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king bale ng ipako, nung emo makanyan, eko sabyan iti kaya kayo. Makukuban mi sadyang lugal para kaya kayo. At nung miras na ako at may kapag sadyang lugal para kaya kayo, mibalik kong pasibayo keti at itukira kayo ban nung nuko karin kayo naman. At abalo yun ing dalan, papunta king pupuntalan ko. Nga nang tumas kaya, Ginoo, emi man balo nung nukamunta, makanan miyang balo ing dalan. Pekibat ng Jesus, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang balyaring miras king ipa, nunemu king kapamilatan ko. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pabak po kaya kaingan. Kumusta na po? Nakanita pong maka-assign ko cathedral niya.
mga 15 years ago. At yun pong Mete, taga Bahay Pari, Candaba. Ako balo noon ni Mikibalo king Bahay Pari, Candaba. Medyo malaut niya po, uling Tagalog na po retang aluang tao ka rin eh. So, mag-merge niya po kitang dulo na ning Candaba po pang yakubal na niyang yung katuglong ng lugar. Pero, at ipumete, at munta kami ka rin. Eh, kung naman po balindalan. So, detang kayabe ako pumunta ka rin, kinuha nung instruction nung baka nanumiras, at ilan sinuggest, mag-shortcut kayo. Ada. So, minta kami pa Candaba, kabat atin lugar nung lungub kami kanu, kabat lumal kami, mas masaguli. Bengi kami puminta ka rin, pero guess what? May lili kami po. Isko. Kaya hanggang shortcut, o tayo kami miraras, na kaming kalambat durut-durut. Kaya ba't puro talahib? And atin pong lugar na alang posti, so madalumdum. Eh atin ko pong kayabe na negastar, negative ya po. Itang, mas kinano pong malyari, itang negative kayang ha-highlight. Nang lalabas kami kada talahib, gana amo, aliwa po itang lugar dakal sa salvage ken at saka babaluksedo king kaya king talahib makanyan. May lili na kami po, makanyan pa yung sasabihan na palagay po na ang panamdaman bi, doble-doble po yung nervyos. Kaya sabi ko, ay, patsi may nakita mong tao kaya mangutang tana. And namupin po atin pong tao. Di kaming ikit, kabat may ngutang ko, no kanya po yung dalan papunta king Balepari. At sinabi mo itang lugar, akal ko na po lagi itang lugar. Kabat ana, ay, Diyos ko, kaya po ken, madalas na pong malilili rin tao ken. Talaga po? Man po obvious, ne? Diyos ko, pila na kaming minutong durut-durut. Kabat, sabi na, dumiretso kayo, kapag kanita mag-left kayo. Kabat po, tang may nakit kayong Carabao, mag-right kayo, kabat mag-left kayo. Kabat sabi, pinigilan ko na yan, sabi ko, saguli mo po. What if may ako itang Carabao? Eh di, ala na kaming guide. Kabat namin na, maglakad dita, statway ita. Ay, Diyos ko, mali ako bang statway? Sana sinabi na, manakit ko ang statwang Carabao. Kabat kanita, may miya pang alawang instruction. Kabat sabi na, potang miras kayo kitang lugar kaya na, itang atintanaman, kabat, karetang atin magtindang siopaw, karetang sari-sari store ka rin, ana. O, minta kami pin. At true enough, miras kami karetang lugar. Pero yung sakit po, no pong karaldeng sari-sari store, balang kanto yata ating sari-sari store. So, magtinda ko po siopaw. Magtinda ko po siopaw. Kaya sabi ko, patsi may nakita naman tawa, mangutang tam. Eh, kanampin po ating pong lalaki na, at suketang kayang owner. So sabi ko, bali po yung lugar ang makanine ako kasi po, nandi kami papudurut-durut. Bali po na ang giyawa na, sininjani kayang owner, at sabi na, tukyan nyo ko. Sabi ko, ay salamat na, ating guide. So, yung masakit po, durut-durut kami. Kokorba na kami kokorba, pila ng minuto, kabat-ana ng nega. Sabi, ay Diyos ko among, balo ko na ng gawan na yan. Ilili na katamo, kabat kanita, pate na katamo, kabat kanita kuha na ni sakyan tamo, din katawan tamo, ugsena lang kita lahib. Diyos ko, patutok ng talaga. Pero, guess what? After po siguro mga almost 10 minutes, sininyalya. Sabi na, diretso kayo mo, ay tana. So, ikit-ngitin po masala na at dakal ng tao. Kaya sabi ko, ay Diyos ko, salamat. Beli kang kepo yung nega. Sabi ko, labi mo na. Ining kaya kang pagkinalaan na marokatawo, angel ya pala. Kabat nga na, mali mo among, day off na mong ngeni. Ako po bilhin. Pero, upang maiwasan po ang nakakainis na pagkaligaw, gumawa tayo ng pag-iingat. Para maiwasan maligaw, kung may mapa, gamitin. Pag-aralan, o kaya magtanong sa mga taong may karanasan sa lugar. Magmasid at maghanap ng mga palatandaan, maghanap ng karatula. Ngunit ang lalong dapat linawin ay kung saan natin gustong pumunta. Kwento. Minsan po may mister na
umuwi. Tapos nakita siya ng misis, sabi niya, "Oy, himala! Ang aga mong umuwi ngayon ah." Tapos sabi ng mister, "Well, sinunod ko lang ang utos ng boss ko." "Bakit anong utos ng boss mo sa'yo?" Sabi niya, "Go to hell!" So, umuwi na ako. Diyos ko, impyerno ya pala yung karela, yung baledan eh. Pero ang kambal na usapin na pupuntahan at yung daan patungo rito ay siyang nilinaw ng ebanghelyong ipinapahayag sa atin. Dimdamtamo po, Kang Tomas, yung isa sa mga alagad. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Wapi naman. Ita dapat imumuna tamong identify, no ka rin tamo bisang munta. Kunyari po, ngayon pong mag-summer, no ka rin ko bisang magbakasyon. Nung sinabi mo, bisa ka munta king Boracay. No. At least, balo mo na, itang kang destination. Ing tutuking kutang, makanano kang miras ka rin. By plane, by boat, o lakaran mo na mo. Pwede naman, di ba? Pwede po lakaran Boracay? Pwede po. Pilan niya mo pong months kay. Pero miras ka pa mo rin ka rin. Pero, ita po yung kutang, no kanta mo bisang munta. Hindi sapat ang malaman kung saan mo gustong pumunta, dapat magtanong ka rin kung paano ka makakarating doon. Upang tugunan ang pangangailangan ito, si Jesus ay nagpapakilala, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." No ka rin po yung dalan tuturunan ng ginuta mo, papunta Banwa. Natatanda niyo yung kwento tungkol doon sa isang teacher. Tinatanong niya yung mga estudyante niya. Sabi niya, "O class, sinong gustong sumama sa langit?" At nagtaasan ng mga bata. Maliban doon sa isang estudyante. So, apansinan ng teacher. Sabi, "Oy, Pedro, ya kabisan tuki king heaven?" "Bisa ako po. O tiya kami iktas gamat." "Ma'am, kutang ko mo po. Maglambat na mo po ka rin. Potapan to na akong mama ko." Bala na agad-agad. Pero kayo, gusto niyo pumunta ng heaven? Halang magtas. Siyempre bisa tangan miras heaven. Pero, pakiramdaman tamo yung sasabihan ng ginuta mo, na yaing dalan, papunta ka rin. Kasi po itampay dalan, banta miras king impyerno. Meron pong mag-boyfriend, girlfriend, sila lang dun sa bahay. Tapos yung babae, tingin sa relo. Tapos sabi nung boyfriend niya, "Oy, kanina ka pa hindi mapakali dyan. Anong tinitignan mo? Tinitignan mo yung oras?" "Oo." "Bakit?" "Tandaan mo, 1 oras na lang, nandito na si daddy." Tapos sabi na, ano naman ngayon? Wala naman tayong ginagawang masama." "Yun nga, kung may balak ka, gawin mo na. Uuwi na si daddy." Yan. O ito po yung masakit Bingkay po, itama po yung sangkan. Baka nita malilila ring aliwang tao. Itama yung tuturo karela, kitang eusto. Itama manamuyot karela, bangka nita gawang kasalanan. Kaya dapat malino, no ka rin tatalaga bisang munta. Importante po itang atintang vision and mission king die. Kasi itamo po atitangan pangarap, atitangan buring maging destinasyon. King spiritual labye, bisa tamiras heaven. Pero sana maging malino mo naman nung nalaretang paralan, gagawan tamo. Baka ni tami bebe tamo, keni pang yato. Kasi detang nun naman gagawan tamo ngayon kasalukuyan, ating consequence, king kasumangid abye. Kasi ita mo po, manto tamong masaguling paralan. Ito ang buritang masakit. Nung pinating shortcut, o ita po yung pilinan tamo. Pero yung importante sanang pantunan tamo, itang ustong dalan. Kasi, po automatic na para kaya ka it is the better way, it is the easier way, maging automatic na it is the right way. Kunyari, king pamanintunan, bakit nami ka pera ka, masaguli mo po itang mamurayit, magloko, manako. Pero, ita ba yung ustong paralan? Aliwa po. Ding aliwa po, mas masaguli itang
Karing mi asawa, potang mi kakasundo. Itang mihiwalay na lamo. Easy. Pero is it the right way? Mali po. Itang right way, apin itang samasnan nyo. Pakipag-compromise, etc. etc. Bakit? Uli nga tingay tingmanan, arapanan ng apong Ginoo na miyabe kayo at ang kamatayan mo makapaghiwalay kaya kayo. King kaya katamong gospel ngayon po, sasabihan na, ako ing dalan. Dalan no ka rin, bata miras king banwa, kaya binaning ipa. Meaning, He is the way to live rightly, to do things correctly and humanly, so as to reach our heavenly home. Naning gagawa na ng ginuta mo? Naning tiro na ng ginukya katamo? Naning tuturo na ng Bible? Ideta po rin dapat gawan tamong guide. Baka nita miras tamo king ipa, uling tayo sasabihan na ako yung dalan papunta king kayaryanan ng apong Ginoo. Naliligaw tayo sapagkat parang hindi tayo desidido kung saan natin gustong pumunta. Ang daan sa tunay na ligaya, yung tunay na ligaya, apit ang heavenly happiness, apin itang tutuki king kaburyanan ng ipa at king ginuta mo. Para king ginuta mo, saan ba'y na naning paralan, potang makipagdeal ka karing kapate, apin itang patawaran mo lang, daptanan mo lang mayap. Kasi, may ka peace of mind ka. Pero yung yato sasabihan na, gumanti ka. Yung yato sasabihan na, bisa kang feeling mo maging successful ka, manipon na ka manipon. Pero yung ginuta mo, sabi na, ako titipon, material bagay, uling din, masisira at mabuwalala. Yung tipunan nyo, itang kayamanan na adalayo king kasumagi dabie. At agawa tamo mo ito, potang darakela, rening kaya katamong tipon, rening kaya katamong bandi. Baka nita, may panamdaman mo yung atikang kabaldugan king bie. Naning gawan mo? Ibaldug mo yan para ka rin aliwang tao. Sumuyo ka ring kaparang tao. O ito po yung dalanan ng ginuta mo. Sabi na, I did not come here to be served, but to serve. At bilang talatuki ng Kristo, ito mo naman yung panagat. Sumuyo ring kaparang tao. Sana managot tayo doon sa pangangailangan ng kapwa natin. Kasi ito mo yung paralan. Baka nita, potang mateta mo, pag maragulta mo, oren po rin depatan ko. Nang ating pundanupan, pepakanan ko lang. Nang ating mau, pepainuman ko lang. Nang ating masakit at sukulan, binisita ko lang. Nang ating kung ikitalubas sa tao, pepay malanan ko lang. O ito po, yun dapat ang tahakin nating daan na inilatag ng Panginoong Jesus. Tandaan niyo po, yung ginuta mo, Ginong Jesus yung dalan. At kailangan tam tuntunan at dapat tukyan. Batang miras, king kayang kayarian. Amen. Talakad ko po. Yung Ginong Jesus, yung maging sustansya na mismo, ning biyering maniwala kaya, ring malugod at susuyo kaya. At wantamo, ing pagkalub na kaya katamo, ing kalam ning biye. Nga tamong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, lubos da sanang atalastas, kingi Kristo Jesus, iya ing dalan, ing biye at ing katutuan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring taraturo ning relihiyon, kapilan man sana, makagyu karela, ing pamamie-aral, nune pagsikapan deng ipakit, ing dalan, karing karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing mau, karing turong pang relihiyon, manakit lasanang metong, amipakit karela, kang Kristo, bilang ingbiye, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, tuknang tasanang maging masungit, king Beluan, taking Kristo, nunebagkus, mitmong tulat ang irake, karingaliwa ing baluta mo, tungkol kaya.
kapamilatinding kaya katamong amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakirandaman mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ikay bugtong nga dalan, painturo king ipakit me kay kaming dalan at paintulot mong dakal ke adalang aliwa pa king dalaning katutuan at biye. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, banin kaya katamong daon, matanggap yara pa nin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikalgaya ning kayang lagyu, king kayatang ikasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang ing pangabayit ng Kristong kaya kang anak, lalo ng pepalablaban ing lugod ning indong birhen kaya ka, at pepasulungan na ing kayang kabanalan. Mananasanang ing pangataw ng Kristo, pagkaluban na keng sikanan king kaya kaming kainan, ikabos na kami karing kaya keng kasalanan at gawa ng karapat dapat deting ayin mi kaya ka. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimorin, Yat nayo ren pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya at puryan paulining kaya kang kalam kabang pibubulayan mila ring kaya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan king Wana Birhen Maria, makapasubaliming tula, ing ikablas miya, ing dalit ning kapasalamatan. Emunanong kapag mulalan ing depatan mo, mabilog ayato. Ding sablang likas lahi, tikmanda ing degulaning kaya kalugod. Inyang beligdan ni Maria, ing mapakumbabaming talasuyo, inangat ming maging indu ng Heso Kristo, akyakang anak at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ding anghel karin banwa, iyampang ding karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsayala arapan mo, manggaman king alanangga. Misuge saning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, layon ngaming kakanta.
Tunay kapin banalo ipa, ikayong padi batani sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo larating ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan. At daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon kusang lubkim pamaylas at kamatayan, kinuanin tinapi. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong daya ng bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Pasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyang ni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulu-sulu king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban may ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling niye, at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon madalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo.
Kabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kay mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligay kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babi ako kaya kayo. Ginuya mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan yung ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimor, Ipakitaan mi ka kami itong tamking kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ng kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas nga ing amano mo, kumayap na ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself fully to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Please kneel. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elder, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Luklok kayo pa mo po, tandaan pong announcement. Maya pa oras po, at chulangin ni ring Virgen de los Remedios, Chapel Pastoral Council, as sasakupan ng Holy Spirit Parish, para manyat saup kapamilataning pamagtindang tiket ang magamit para king proyekto ng karyerang pisamban. Cha 50 pesos lamo po at malyari kayo pong manyambut. 50K para king first prize, 25K para king second prize, 15K para king third prize, ang pong apulo at cha 1K para consolation prize. Maragol pong sao pingaybiyo king kapamilataning pamanyaliyo, karening raffle for a cause ning parokyaning Banal na Espiritu. Dakal pong salamat at may apong Mama Kalulu, bless you all. Salamat po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, magsaya kami karing kayakang sakramento, at adwan mi ing kayakang pakalulu, kabang parangalan mi ing kapigaganakan King Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, ing kayang kasalpantayanan at lugod, agyagana kaya sanang sumuyong lalong tapat kaya ka, king obra ning kaligtasan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo, At keka, antimorin. manalangin tamo. O malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen a iniwi mo. Pakiramdaman nyo puring paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alawang lugal, ding magboard exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon ni iti, aga nakada sana ing pangako daking pinyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suiwan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyon na nakataan ng Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing ni sa midaw na yung minaking kapayapaan ng Kristo, Aleluya, Aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Maya paabak po. Maya paabak po among